أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.
Yanmışım yarak taşlar Hedi ağını öyle görem Düşümde hedi göle kurem Yanandarım urmanı Öygen
Üfüge indi Ramadan, Arışlar yöneldi ayga, Keşeler osraşar yanınan, Tormuşlar özgerir yakşıga, Көктәрдә яңы ай тауган, Күңелдәр иманга ауган, Өфөгә килде Рамадан. Кешенең карашы, уларның шатлыгы тынмай, һәммәһе онытты агышын, балалар йөгереп уйнай, күктәрдә яңы ай тауган, күңелдәр иманга ауган, Өфөгә килде Tormuşlar özgerer yaxşıga, Күктәрдә яңы ай тауган, Күңелдәр иманга ауган, Өфөгә килде Рамадан. الرحيم المليك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الخليق البريء السلام العليم الجبار الغفار القهار الوهاب الرزاق الحكام الخفي
الخبيث البسيط الرزاق الحكام الخفيف الرفيق ملأت السماء. Kütüp alıngan bulak bulup kilidin hin peygamber. Hinin merhametin ve şefkatin bedege kevter. Hinin doğan yarılgan yüreklerge dava. Nesifetin kıkılgan kükreke saf hava. Mevlaya salli ve sellim daiman ebeden ala habibike hayril halqi kulimi. Mevlaya salli ve sellim daiman ebeden ala حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Bul yürek hinen menen güne tiberhem bar bolar. Hinen alırsak da gözlerim yaşlar menen dolar. Dilge kil hele öte heylenmegen çığırdar. Barı bir muhabbetimde anladılmaktar. Mevlaya salli ve sellim daiman ebeden ala habibike hayril halqi kulimi. Mevlaya salli ve sellim daiman ebeden ala حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Когда весь наш мир находился в огне, явился Мухаммад, милость на земле. Всевышний был с ним, когда всюду был мрак. У него меж лопаток божественный знак. В пещере ему откровение пришло. Мухаммад, читай во имя Бога твоего. Ты избран Всевышним, наш Аль-Мустафа. Лишь ты удостоин быть Аль-Муджтаба.
Единственной жизненной целью твоей был ислам. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Среди всех пророков последним он был, великую миссию успешно завершил. Когда поклонялись все идолам своим, священный Коран все на свете озарил. Когда боль страданий пророк наш вкусил, Всевышний любимцу мирадж подарил. Пророк Аль-Башир, Ас-Сирадж Аль-Мунир, и пусть верой в Бога проникнется мир. Мухаммад, наш величайший пророк. Единственной жизненной целью твоей был ислам. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Величайший пророк. Единственной жизненной целью твоей был ислам. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям.
alırlıq. Kuk yedinen Mongo adan yangıray Müğjizege hayran karınlılık. Oşo ayda hige doşmak işektere asılır. Seher torğanı benedelerge Nureddin rehmet sesilir. Elbidat, elbidat Hoş geldi şehri rahmet elbidat. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Hak Teala lütfi eylep şehri rahmet indirdi. Kulularına şefaat etsin rahmet ayan indirdi. Elbidat, elbidat hoş geldi şehri rahmet elbidat. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Kur'an indi oşo ayda ayat ayat seyanat. Hasenet ile tebedir eylep şehri rahmet seyanat. Elbidak, elbidak hoş geldi şehri rahmet elbidak. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Gilgeninde yerde kukta yemele melek feyinir. Gilgeninde yerde kukta yemele melek ilaşır. Elbidak, elbidak hoş geldi şehri rahmet elbidak. La ilahe illallah, la ilahe illallah. gerekneme iman ettiğen ahiret işlerine inan ettiğen
Құдай кесер тиген менен іш бөтмейдер. Иман шартын өйрәнмәһә, иған тиген. Құдай кесер тиген менен іш бөтмейдер. Иман шартын өйрәнмәһә, иған тиген. Икенсе қиммәт нәмә күңел тиген. Күңелһеҙгә тәүфиҡ яғы түңел тиген. Боҙоҡҡа ер өҫтөнән аҫтырдыҡ. Булмаған күңеле таҙа күмел тиген. Өсөнсө ҡиммәт нәмә аҡыл тиген. Аҡылһыҙҙа тәүфиҡ яғы таҡыр тиген. Аҙ эшкә асыуланып инем боҙор. Иманы көфөрлөккә һатыр тиген. Дүртенсе ҡиммәт нәмә шөкөр тиген. Ниғмәткә шөкөрһөҙлөк көфөр тиген. Ятҡан ерҙән Хоҙай кисер тиген хурлыҡ. Сәбәп табып төҙ юл менән йүгер тиген. Ятҡан ерҙән Хоҙай кисер тиген хурлыҡ. Сәбәп табып төҙ юл менән йүгер тиген. Над этим проектом работали заслуженный артист Республики Башкортостан Аяз Нухов, виолончель. Клавишные Рамис Хакимов. Курай, вокал Гаяс Ялмурзин. Также еще автор большинства песен сегодняшнего проекта. Давай еще раз поприветствуем Гаяс Ялмурзин. Режиссер Ильшат Фахердинов. Ильшат, салям. Звукорежиссер Михаил Кузьмичев. Ударные Расим Лугаманов. Думбара, вокал Ильдар Шакир.